أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. حمد رب عالم ربين، صلاة والسلام لسر پیغمبر رحمتی حضرت محمد مصطفى بن حتى روجا قیامتی. گلی مسلمانا دوی صحبتا خدا امی بحثا گو خدا عز وجل انسان دا ان شکل خوشک دا چه کرنا امی بحثا وابکن. خدا عز وجل دا قرآن کریم دا دا سورة تین دا وهاد بيجي بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. خدا عز وجل بچار ماده سوند خواریا. د ماده جه یگو تین خوارن د دوجی گناه نخوارن لبرچعبا مهواد بینی. خدا عز وجل بتينه سوند خواريه. تين معنى حجيرة، بزيتون سوند خواريه. هناك مفسرة قوتيه مقصد ج زيتون وحجيرة يعني جهكو حجير وزيتون لي تشيد بن يعني او عرضة ببركات. اما القوري ظاهر خدا عز وجل صون دخوي بحجيره صون دخوي بزيتونه وخدا عز وجل صون دخوي بجاي طورسينا او جاي وحي جيرش حضرتي موسى رهاتيا. وخدا عز وجل صون دخوي بباجار مكه بوهذا البلد الأمين الصون دخم بوی باجار امنیت لی چونکو بری اسلام جی باجار مکه باجار کی امنیت لی بو. يعني دوی باجاری دا لدورا مکه الحرم مکه انسان ادگوونه دبون، انسان ند ترسهان لویدی دور دا شر و کشتن چیند بو. جبر ویکی خدا عز وجل بواهر چار مادا سوند خواریا. گوتی اصون دخوم بحجیره، اصون دخوم بزیتونه، اصون دخوم بچیای تورسینا، اصون دخوم بوی باجار امنیت لی. ادی خدا عز وجل دبی چه سوند خواریا پشتی گو خدا سوند خوار اف تشتی گو بیجه گلکی مهمه گلکی اونملیا. لقد خلقنا الانسان خدا عز وجل بیجه دبی محقق ما انسان خلقان دیا، ما انسان چکریا فی احسن تقویم ده ان صورت خوشک ده. ج صورت انسان خوشکتر صورت تم مخلوقاتی تنیا. ان صورت خوشک صورت انسانا هم فیزیکی olarak صورت انسان خوشکا هم جی معنوی olarak. چونکو انسان تفکر دکی عاقل ج انسانی رهیا، ارادش انسانی رهیا. وکی دی انسان دبینه، انسان سعد کے، انسان دراجه تشتا، انسان دمشه. اوانا
قنجیه گو خدا دانه انسانی انسان دنابا به کائنات دا حکم الهر تشتی دکی خدا عز وجل اوان تشتی کائنات حمو کرنه خدمت انسانی دا انسان لسر بحرید مشي انسان لسر عرضید مشي انسان جوان حیوانا استفادت بینه چونکو خدا عز وجل لسر روی عرضه انسان کرنه خلیفه خواه جبر ویکی خدا عز وجل صورتك خوشک جدای انسانی قدر و قیمت دای انسانی دا آیت کدید خدا عز وجل بجه ولقد كرمنا بني آدم ما قدر و قیمت دای زاروک آدم ما قدر و قیمت دای انسانا خدا عز وجل اف قدر و قیمت دای ما گرک امجی خدا ناس بکن ام عبادتش خدا را بکن انسان وقتی کو قدر و نعمتا نزان بی قدر و قیمت وی قنجیا گو خدا پی کرین نزان بی جزای وی چیا خدا عز وجل بجه ثم رددناه اسفل سافلین دبی ازیوی وافقرین ما اسفل السافلینی مفسره دمعنى الوی آیت دانا یک جه پشتی گو خدا عز وجل قوت دا انسانی معلومه انسان وقتی گزارو که بی قوتا مزند بی قوتا و چه دبی حتی 40 سالی قوت دگری وقتی گو گنج سرخویا پایره هندو قوتا و ضعیف دبی عاقلی و دچه روحنایی چعبه و نامینی گوهی و هو حست کی دستی و بی قوت دبی لنگ بی قوت دبی يعني وقتی کو عمری و مزن دبی دكبنا أن سويا كيم دا خدا عز وجل بيجي ما إنسان دا أن شكلي خوشك دا خلقان ديا بايرا أمي وإخنا أن درجة كيم دا قو اختيار دبن پریشان دبن شبرزه دبن محتاج آلی کاری دبن خدا عز وجل به أمي وإنوي سوي چونکو سورة ياسين دا خدا عز وجل وهاد بيجي ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون دبي أو كسيقو أم عمر بدن دا عمره وي إدريج بي دخلقيت دا دنابا إنسانا دا أمي وي ترس قلبيني يعني پشتيقو قوتاوي هبو يبي قوت بي پشتيقو دديد روحنايا چاوي زيده بو روحنايا چاوي كيم بي پشتيقو ساكرناوي زيده بو ساكرناوي كيم دبي پشتی گو عاقلی وی هبو هشوی دچن خدا عز وجل بما عاقل ناگرن يعني جبه انسان عاقل ناگرن گرک بیا خدا بکن ایدی بی امریا خدا نکن ایدی خدا عز وجل بجه لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ما انسان دا ان شکل خوشک دا ما خلقاندنا ثم رددناه أسفل سافلين بشرا أمي وفقرنا أسفل السافلين وهناك عالمة معنى وحالي داية مفسرة قلت يبايرا أمي وإخنا جهنمي دا أنت بقى خواري يا جهنمي خد تعالى قلت يا أمي وإخنا ويدا أو كينا أفانك خدا أفقى قدر قيمة الواقر أفقى نعمة داوا أفقى تشت اخسنا بن امر وادا و ايدي بيا خدا نكن خدا عز وجل بيجي امي واخنا اسفل السافلين دا الا الذين امنوا يكو ايمان انينا خدا بيوانا اخما اسفل السافلين دا وعملوا الصالحات وعمل الصالح جكرنا هم باوري انينا اهل ايماننا وهم جي بوی باوریا خورا عمل صالح عمل قنج کرنا فلهم اجر غیر ممنون خدا عز وجل بجے ازے مکافاتکی بے خلاص بون ازید موا ذاتا انسان اہل ایمانی وگو عمل صالح کربن خدا عز وجل یہ وائخ جنتی دا
نعمت جنت دا خلاص نابن اما انسان کو بیا خدا نکر بی ایمان نہ آنی بی عمل صالح نکر بی جہوا اسفل السافلین طبقہ خوار جہنمیا اہل ایمان جہوا جنتا جیرانتیا پیغمبر آیا جیرانتیا انسان صالحہ نعمت بے حد و بے حساب یجوار بن چونکو جنت دا تشتے گو چعبا ندیتن ہنا تشتے گو گوها نبہستن ہنا تشتے گو ہے انسانا تفکر نکرن دا جنت دا ہنا فما يكذبك بعد بالدين پشتی وان تشتا پشتی گو توی کائنات بینی خدا پیغمبر شتر شیاندن یعنی خدا دلیل و نشان شتر شیاندن پشتی وان یعنی چت کے گوتے دین انکارت کی چت بے سبب کو تباوریب خدا نائنی تباوریب قیامت نائنی تباوریب دین نائنی الیس اللہ بی احکم الحاکمین ما خدا نہ حاکم حاکم آیا بلے خدا حاکم حاکم آیا و امجی شاہد گلی مسلمانا دوی صورتی دا خدا عز و جل گوا قدر و قیمت دائے انسانا جمرہ گوتیا انسان کو قدر و قیمت و نعمت زانبی قدر خو زانبی بیا خدای خوب کی دریا پیغمبر خود بمشی خدا یہ خیر نہ گو خلاصی جوار نینہ یہ دیوا اما انسانی گو قدر و نعمتا نزان بی خدای خو ناس نکی بے امریا خدا بکی دریا پیغمبر دا نچی لگوری قانون کو خدا شیاند نچی جہوا اسفل السافلین ہے خدا عز و جل مبگرین جوا انسانی گو قدر نعمتا زانن شکر و نعمتا دکن حمد رب خود دکن دریا پیغمبر خود دمشن خدا عز و جل د دنیای دا قنجیب دی ما دا آخرت دا جی قنجیب دی ما مج عذاب ایگر محافظب کی خبردانا ما داوی حمد رب عالم ربن